permen sedikit. Subscribe. Kancil Lombok. Duluan pengantinnya nih, duluan pengantinnya dan jauh ada jarak. Ya dah ya.
Oke. A few moments later. 1, 2. Ulang apa? Kembali lagi di channel Kancil Lombok. Kembali lagi di channelnya Kancil Lombok. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa 1, 2, 3. 3. Bah, Jangan lupa. kembali lagi dulu. Oh, ulang. Aneh, baru kepotong baru.